Ha ka jingbersang na kaliang gani channel ban yo ban yakndo ban ki katto kanne ki kertong kiban sai aireng no ha gani election MDC ka ban salong kata ha ka arpoi trik bunai rempang arjar san na kaliang gani channel kaliyo biang ye kalat ban yakndo saya way pat ukertong uban sai aireng no ha gani election MDC spok yeng dor ba thau ain ka Jandy Hills Autonomous District Council Bon kam hakum kini kipor kamtame kalajan ke election nagamta ka election MDC ke Bansuan. Dibilan em bahan ban itu di Kindiat pangjong pi. Kemudian subun ba ya kini ka kapor bakelut kejong pi hamtam bapila ban banwan kenang ban ni kendu yang na menta kini ka election jimkre election MDC jong arjar opsan nang ni napo Janty Hill Autonomous District Council. Nkong syap ngai ngut ublei ni marki borok de kejing puyai pesat kejung de kejing don kat kejung kejing em jong ngala ban yeng kum ni kembangalong de kejing don kat kejung bat kejing kerku kejing i bat kejing don kat kejing em kejong bamalang keski ta hakjing ya inti jong ngala ban pri tu ilde ngade I hamish ne suyam na kasinong Shangpung pat nga sa po Shangpung mission te nga I kating nga di kun jong ikong rochan dili suyam bat iba mayalang rempay kun ksiu jong vilibon suyam bat let jerasroy klep te nga di weni candidate ka ba ka Voice of the People Party kali ibet yang lang ba ka State Election Committee belong kumu weni candidate na po ka Kanriu Shangpung Constituency na JHADC Janty Hill Autonomous District Council na mentake election MDC Arjar Arusan. Join sa kanila sing PPP hato kisay don em hakiway pat kini ki seng himan. Haki por mo siya nga laban ong nga datang nong te vote ni tama ba nong Christian tetang Henry tatado balami ka Voice of People Party hadin ka election Arjar apply mari tu por ka MLA kanika Voice of the People Party kampat don ni po Janty Hills kamtam haga konstitusi jongi na po 3 liang konstitusi hadin ka election MLA ngala penyeso kumuwe no dukot ma supay berit hangini ka Voice of the People Party begitu pajba parti pra dan dulu kata kapor hadin ka MLA ngila try ngila don mentalem kumu supay ya kit ya ba na mentang ni parti kumu ban pedulun gi kam bat kumju ro ban kit ya ba kidong ka thain yo 3 liang pat kumju kumuwe no supay berit ngila try kat bala kamtam ngila try stom na mentang ni ka MP election ka bala dep Ika ba tulong ipibat kwa kan join sa kanila seng PPP ba kilam shimbe garay ban join pat kiway ki seng himan. Kanong rim hite kapapalong hinga mga join back ka Voice of the People Party kumusam lang nga iba kinong ilam jungi nadu iba aden Miller Basay mo nang ta Union Secretary jung ka Dr. Ricky Ejisemkon ibalong MP kamjong iba Bristol well marbanyang nang ta berkibi kinong ilam jung party kim ngamna benjer lu kerting ngi pada kide kinong ilam ki bastat ki bisampang ki bala ban ilam yang iu pajba jong kabri hunyo trap bat kumju yung seat mekria tekata ga bapelong nga ban join ka party kamtam gini kinong rim ki mangwanra ha kanika politics yungi lang ba ka senchar kadar ka buhit kanang mangina ban ay kata good governance lani kata ka politics ka ba claim the news yang kemat bat persya bamsap bat persya ya kanika jingduk bat kemudian ni kata vision statement ban penim pan penbaha bat pen keladur ke jela dia dah kata kamu samlah mas ngau ketika jimut pekat bat habang ngarung ni jeli sain parti om sim dan meno bapen boreng aban wan dia kata kamu sim bas ngokya kamu sim beketik kamu sim kata jimkot ka calling dia kata dang peneso bat kani ka Voice of the People Party by shit hem ba dia try namanta ka baha kamiat jong ka imlang salang bat jong jabri hoy ngasngo kata ka jingkot nga tip shy ba kam de ka jingkot no Henry ka jingkot hi te bena jong nga pen kongo il de mangan join kani ka Voice of the People Party ngasim ba ka de ka jing sign dor jong blay ka jing jong Kaya i maswa ko long ro no international kickboxing long ro nang yakun kini kam kickboxing tay ko ngi Kindiat pang kani kam kabati sa don maswa kemudian subun ba kata jingkili jong pi kombo pilih I haki lat patar kubor ni kenu benta kebun hibri gitip yang kum weno nong leka jong kejela bat om tang jong jela bat jong ri India
ngala don ka DJ la ka la kamba khat prat lagi snem nadu ko por ko barang rit ka don chpo snem bar ka jinga lenti ko junga ngai ngu yu ble ne mar ke gi bro ka jing ai yu ngai ne stop bar ngala pun kam ka jing don mentalem ka jing support ki mei pa gi biang basem gi pelok perjor bat ki no hikai ki junga ngas ngu ai ngu yu gi ibaro ka jing pihak besar jong ki Henry leng ba ka ni sap talen nga layo ben simenta ki bu hagi bubun ki lempung ile kai ha ki international level ki national level bat ha ki university ki state level tata te kani hi kadi kasap ko boleh ulai nga henry ngaso ka kamram junga pen ka hok menteri stop henry nga ngaso leba lengba kani ga kasap nga longkum ni kang bangalong bat im katika healthy lifestyle of living pan i kenduk sa ko bahaya ko pat ki samla pan ai mesti miki pan im katika jim ko bang healthy lifestyle of living menta banyalam mi kumno ban im katika jim ka bkhoj ha ka yede ha ka jinglong mensim bat ka jinglong disiplin mo kumu uno le kai tangali yo bensim menta ha ki bumun ki kiri ka pertai ko mapo Italy ngala yo bensim nadu arjar khatsau ter ha international Italy ngala po arsin nang ta po Ireland ha po Hungary nang ta po Turkey Nepal Russia bada kini ki jingi le kai ki don ki banga job ki don ki banga rem ke bun sin hi banga rem henry kendiat ngi job tengala job hadu belong 5-time international kickboxing gold medalist bat ngalong ru 8-time national kickboxing gold medalist ngil ang manong national champion hadu prasin nadu arjar khatsau hadu arjar arpuar te ngala bat ru kerdan mo haki ranking international ranking bat national ranking nta hakini kat prat lagi snem ngadi layo ya ka degree mo kata ka second degree black belt holder but national qualified coach but kisim benta ke bubun ngili oban sim benta ko coach ki seminar ko monong po Bahrain nanta ki BP pat ki lempung ke India kas ngu yu blay namar om tak kata ngayo ru ban represent ni kanihu North Eastern Hill University lambaga sports ngalong way na uba ngalaban ong ba uba yo lone individual ba yo gold medalist naman ta ka university ni hu ha kiniki snem ki blada bat ulong ba bu ki history record te kita bat lang ba kan ji like kai ke jonga ke banga contribute ya ka state ya ka jala bat ya ka rihi india berkoi kan ka government mi kaliya kalapun ko burom nga kami kaliya de award arjar way ukyan nang ba award for sport te om tangata henry nga yo ban ai kani ka ban ong ta role model mo pan influence ki young peoples kini ki samla kumno ban im ka GM ban kilan met ban im ka GM discipline healthy lifestyle of living bat ha juga poru lang ba ka jing kai nga yo lat ban shanggri kelinggri bat keri india bal koi ban i kumno gi we giri kiu ha bro kilia telang ba ka jing kai nga semua ingo yo blay mar ki bro gi pa satu bat ke gi bro bangale kani om tam mga ajing ken hang ni ndri ha ku sisin ke senga ba ajing ken juble ke bo stop ai te tanga tahi bat lang ba ni jila kai om tanga taru ayo ban ai ka jing hi kai ki we pat ki khna school lang ba self defense ban ai ki motivational speaking ha ki school pair te tangida atau menta bidang saya ilek kai ne ni kani long menta bila rung sebenarnya kam politik kam saya mas te pinang don em ha kini ki kerja competition di kerja ngele kai berarti like situasi ni hawni usnam arjar arpusa ka klem yo suban lek ki tormen namar kumule kai kat practice system ngadon shibun ki jingele shibun ki jing mensau shibun ki injuries te arjar apply ke don ka injuries ke jonga te ka kini injuries tengah klem yo ben simenta re ada arpusa pede ngalabun kam mo ha ketiga kam ka politics te ngalai pen kre te bala kataru ngai ke por yelde ngakilan hi nganang mare hi nganang kilan hi kemet bar ngom taru ngai ke coaching haki hasnong jonga ban ai kini ki we pat ki young generation kamtam kini ki samna habasnong ban ai ki ban yalampat makikin long kelenti kumbolong ong hi nganong national qualified coach kata ke ke bangadon nga ai pede ki we pede kata ya ko ngi ba ame kendiat pangka jimpule dong fi pila pendap ha ka jimpule ayu tapi treru kumu mo kulay subun ba jingkli
haka jinglong nak ke jonga ngala pendep ia ke kelas 10 na po Sangpung Presiden High Secondary School nang tahadin ko nga peting ia ke 11 12 haka science stream na po St. Edmunds College High Secondary School man nga pendep ia ke BSc Electronics na po St. Edmunds College te hadin nang to nga peting bagi jing puli haka LLB na po kada Loyola College nang ta nga pendep pade sa ka DLED na po diet taliskin como no hikay tayo mentahi nga long kumu advocate ba practice sa kini ki court na po joy nang ta ki district court ba pair cleariat na long po silong bat kum juro po mi kala high court tigta gijing 3 bat hisnem ga baladep ngaliyo lat banya 3 bat kami mi klia po ka National Health Mission ka bangila banong ka restructuring program hisnem arjar kat pra hadu arjar we ngalong kumu buay no ubran ambassador ban pen-i kanuk sa babha nani kumno ban im gijing im kam tam gisam lalut bat ngayo ban simenta baro keling ka district jong karibi jong i po mi kadia tilang ba kita nga tri ngan ongumno tri kat bayo mo mar ngibi im no kondong te iya mentahi ngalong kumu advocate practice kumu lawyer gubagi tip pajba na diplida hakini ki district court ba pero bat apo silong apo mi high court tang kita gi tip ba kay ka thong na kaliang jong pa ban le anda pila poy hakane ka thong ka bat sawa anda lalong kum katong hi kalong ba habanga join ber ka party kabay nga don ber ka party katong hi gajong nga kalong mga niyeng teli lagi pajba ki ibet nga balong kum ta MDC jong ka country Sangpung kay ka mga laban le kalong bangan niyeng teli kum MDC jong ka party bar ka jugo por pan pendep igi kamram kay ka baka party kalabu hakmat jong pajba o ka tingin kun kita fi kalong ba ibat ka NPP na bat UDP na kan bat su te ki ka ba hi bisno na kaliang jong fi airing kajinya kon hi kajong nganong ba nagdiang political parties kidon candidate ng NPP bat Congress bat ng VPP ka balayang nga Henry kay kajinya kon kajong kalong nga terwa ba isupat ba namar kajinya kon jong hindi kumde su kumba yakon ki boxing ba individual mo contact sport Henry kini kajinya kon pade kadi pat ba kajinya kon ban berksik jimut ban kring yo pat ba ngiwan supat ba lang baga party ngiwan supat ba naginong rim terwa ki katay nga simbet karay nga aibet ka kani karay pat ba kaji kon om tang kita ki candidate kini pol party Henry kaji kon kolong ya pat ba Henry nga siya pade kaji start yung pat ba kay ka ba ko kan konstitusyon na kaliang jong fi ko kurtong na po kani ka constituency ka jong fi na ko punta kani ka election MDC kay ka mga kuaban presgo kolong ta kamtam yung pat ba ngalabi iskmat kum ko party ngi nami iskmat ngi terwah yung pat ba kisya niya pade hagjing start yung pat ba naman ta banjir ginong bikmat mo kita ki member jong ka council kumno banyalam nga kermen balang ba ka party hingi don ka jong banta ki candidate ndai kermen ngi senia pade hagjing start yung pat ba ban ngi terwah ngi nganong gumno mas senia ba hagjing start yung pat ba ki bro kadi pat ba hi budget na daw pat ba naman ta pat ba badiaw pat ba nga senia gaji start nga kermen bagi nong Sangpung bat ka Sangpung konstitusi barok koy kalong ka konstitusi ka start ka Syampang bat ngai gaji start ka jongki ya garay bat ka jingtip jongki bat kanang bagi way pat ki konstitusi ro kipit ya ka Sangpung konstitusi kum koy na ka konstitusi ka banyalam ka ban kum ka itmi kumno ginomi kmat kinsay na konstitusi